pasahero na ibata nga manhigjay sango nakaden nag-driver agwapo. May ayo at man itiin balikas na kalanglangat kano ni Jolina isem kuman tinagpaiduma ta nagkamalian na nga artista. Magusto man daytoy nga driver oray mangar arjo pintas ko tain arayawen tilajak kaya nuwagi kambyo tamasagid na daytoy tumen ko anya kitdim nga iletnan daytoy nga inat nagluganan kadyak mala amalisyan ramay ti driver nuwagidwan. Itintadan dani kamin makadanon panagikambyo inamit ten ni planon uray la tumakder dagiti barbon ko tapi lepok me ten na ikambyo nakabata nga ti driver asit lover panagjansing nake nadawen di naglani respeton akas passenger crush ko pa'y ngarod tanakaet nagusto ak man daytoy nga driver uray mangar arjo pintas ko tain adayawen tilajak kayat nuwagi kambyo tamasa daytoy tumen ko anya kitdim nga iletnan daytoy nga inat nagluganan tadyak manla amalisyan ramay ti driver nuwagidwan ramay ti driver nuwagidwan ramay ti driver nuwagidwan ramay ti driver nuwagidwan. Thank you.